салом шумо охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро дар нашри навбатии мустаҳками барномаи иттилоотии хабар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 1 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз русия шурӯъ мекунем. дар вилояти москваи русия тақрибан 38,500 шаҳрвандони хориҷӣ аз ташхиси коронавирус гузаштаанд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти сарраёсати амнияти минтақавии вилояти Москав. маълумот барои 3 моҳ аз 29 июн пешниҳод карда шудааст. ҳангоми гирифтани патент барои кор муҳоҷирон аз ташхиси коронавирус санҷида шуданд, ки ин сабаб гаштааст омори санҷиши зиддивирусии онҳо ба зиёда аз 38 000 расад. дар қаламрави маркази ягонаи муҳоҷирати вилояти Москав шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд аз тамоми ташхисҳои зарурӣ барои мавҷудияти бемориҳое, ки барои дигарон низ хатар эҷод мекунанд ва барои радди додани патент асос мебошанд гузаранд, гуфтааст Татьяна Куприна, директори муассисаи давлатии маркази ягонаи муҳоҷирати вилояти Москваи Федератсияи Русия. дар қазоқистон бо сабаби хуруҷи навбатии нави коронавирус дар давлатҳои ҳамсоя маҳдудиятҳои нав ҷорӣ карда мешавад, гуфтааст вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ин кишвар Алексей Цой дар суҳбат ба расонаҳо. тибқи қарори мақомоти марбута сар аз 5 октябри соли равон қазоқистон аз саргирии парвозҳо бо дигар кишварҳоро боз медорад. бо вуҷуди он ки вазъи мо мӯътадил аст ва тамоми минтақаҳои кишвар дар харитаи сабз қарор доранд, мо дар кишварҳои дигар шоҳиди баҳд шудани вазъи эпидемиологӣ ҳастем. аз ин рӯ ба хотири ҷилавгирӣ аз воридоти сироят ба қазоқистон комиссияи байнидоравӣ аз 5 октябри соли ҷорӣ қарорҳои зеринро ба мувофиқа расонд, гуфтааст Алексей Цой дар суҳбат бо хабарнигорон. сухан дар бораи воздоштани эҳёи парвозҳо бо дигар кишварҳо, рад кардани афзоиши парвозҳо ва кам кардани парвозҳо ба Туркия меравад. ғайр аз ин шаҳрвандони хориҷӣ бояд аз ҳароратсанҷ ва пурсиши хатӣ гузаранд. инчунин шаҳодатнома дар бораи набудани коронавирусро дар фурудгоҳҳо пешниҳод кунанд. қайд карда мешавад, ки дар сурати мавҷуд набудани санади тасдиқкунанда шаҳрванди хориҷӣ барои ташхиси лабораторӣ 2 рӯз дар беморхона таҳти карантин фаро гирифта мешавад. пас аз гирифтани натиҷаҳои ташхиси лабораторӣ барои коронавирус, шахсоне ки натиҷаи мусбат доранд ба беморхонаҳои бемориҳои сироятӣ интиқол дода мешаванд, илова доштааст вазири тандурустии ҷумҳурии Қазоқистон Алексей Цой. нашри хабариро шумо мустақиман мешунавед ва аз Қазоқистон ба Москав бармегардем. сафорати ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи Русия хабар медиҳад, ки санаи 3 сентябри соли ҷорӣ сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи Русия Аликбек Ҷақшенқулов ба беморхонаҳои минтақавии вилояти Москав дар шаҳрҳои Подолск, Домодедово ва Ступино сафар кардааст, ки дар он ҷо 23 нафар шаҳрвандони Қирғизистон бистарӣ мебошанд. ин нафарон ҳангоми кор дар як корхонаи саноатии логистикӣ дар ҳудуди вилояти Москав ба ҳолати фавқулода дучор омаданд, ки дар натиҷа осебҳои гуногуни ҷисмонӣ ба саломатӣ бардоштаву ба беморхонаҳо бистарӣ гардиданд. гуфта мешавад, ки ҳангоми вохӯриҳо бо сардухтурони беморхонаҳо ва табибони масъул масъалаи кӯмакҳои тиббӣ минбаъда, ки барои ин беморон лозим мебошанд, муҳокима карда шудааст. тавре қаблан хабар дода шуда буд, дар маҷмӯъ 51 шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон аз фурӯ рехтани пуле дар ҳудуди корхонаи дар шаҳри Ступинои шаҳри вилояти Москав зарар диданд. аз ин шумор 22 нафари онҳо пас аз ташхиси ҳамаҷонибаи тиббӣ аз беморхона рухсат шуда, 29 нафар аз ҷумла як шаҳрванд дар ҳолати махсусан вазнин, 2 нафар дар ҳолати вазнини дараҷаи миёна қарор доранд. дар изҳороти сафорати Қирғизистон таъкид карда мешавад, ки дар ин ҳодиса касе фавт накардааст. идомаи хабарҳо ва назаре ба авзои минтақа мекунем. президенти Русия Владимир Путин, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва президенти ҷумҳурии Фаронса Эммануэл Макрон дар бораи вазъи Қарабоғи кӯҳӣ изҳороти муштарак қабул карданд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти Кремл. дар ин санад гуфта мешавад, ки ҷонибҳо шиддат гирифтани низоъ дар хатти тамос дар минтақаи ҷумҳурии Қарабоғи кӯҳӣ шадидан маҳкум мекунанд.
ما دعوت میکنیم که عملیات جنگی میان نیروهای مسلح جانب‌ها فوراً خاتمه داده شود. تاکید کردند ولادیمیر پوتین، ایمانوئل ماکرون و دونالد ترامپ در اظهارات مشترک خود. پرزیدنت های ایالات متحده آمریکا، فرانسه و روسیه از سران جمهوری های ارمنستان و آذربایجان دعوت کردند که فوراً به مساعدت همرئیسان گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری در اروپا به مذاکرات شروع کنند. ما با یاد قربانیان ماتم گرفته به عائله های کشته شدگان و زخمداران اظهار تسلیت می‌کنیم، گفته می شود در متن اظهارات مشترک. و از در قره‌باغ کوهی صبح 27 مارس شدت گرفت. وزارت دفاع آذربایجان ادعا دارد که جنوب ارمنستان اول شده تیرپرانی را آغاز کرده است و نیروهای آذربایجان عملیات ضد حمله را به انجام رسانیدند. نظامیان ارمنستان میگویند که قره‌باغ به حمله‌های هوایی و موشکی آذربایجان دچار شده است. روسیه از باکو و یریون دعوت کرد که آتش‌فشانی را فوراً قطع کنند و گفت و شنود را آغاز نمایند. چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز به همین موقع پیگیری می‌کنند، اما به طور غیر انتظار جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفتند که در مناقشه جمهوری آذربایجان را دستگیری کنند. ادامه خبرها. مقامات جمهوری چک خبر دادند که 30 سپتامبر از 80 حالت نوی سرایت کرونا ویروس را اشکار کردند. شماره عمومی حالت‌های سرایت یافته در این کشور به 68919 نفر رسید. شماره وفات از سرایت کرونا ویروس 19 نفر افزوده به 655 نفر برابر گردید. روز چهارشنبه 3 سپتامبر جمهوری چک اعلام کرد که از 5 اکتبر به مهلت 3 روز در کشور وضعیت فوق‌العاده جاری کرده می شود. وزیر تندرستی این کشور رومان پریمولا گفت که مکتب‌ها از روز دوشنبه حداقل 2 هفته بسته می‌مانند. چهاربینی‌های عمومی ورزشی قطع کرده می‌شوند. شماره اشتراکچیان چهاربینی داخل بینایی 10 نفر و در هوای گشاد 20 نفر محدود می‌گردند. در این زمان چهاربینی‌های داخلی با اشتراک زیاده از 10 نفر اجازه داده می‌شود به شرطی که اشتراکچیان نقاب پوشند و مسافه اجتماعی را رعایت نمایند. همچنین خوانندگان مکتب‌ها و دانشجویان هنگام درس باید در صنفخانه‌ها نقاب پوشند. از 10 سپتامبر باز پوشیدن نقاب‌های محافظتی در جاهای جمعیتی درونی نیز حتمی شده است. اینچنین گفته می‌شود که هنگام رسیدن به جاهایی که وضع نامطلوب اپیدمیولوژی دارند باید شهادتنامه تحلیل منفی کووید 19 را پیشنهاد کرد. این طلبات هم برای شهروندان و هم برای نفران خارجی در جمهوری چک دخل دارد. در کشور اسلواکیه که با جمهوری چک همسایه است، از امروز وضعیت فوق‌العاده برای 45 روز جاری کرده شد. آنهایی که از جمهوری چک به اسلواکیه می‌روند باید از تشخیص گذارند یا خود را در قرنطینه نگاه دارند. روز 25 سپتامبر مقامات آلمان جمهوری چک را منطقه خوف اعلام کرد. یک قطار کشورهای دیگر از جمله نیدرلند، دانیا، بلژیم و کیپر برای شهروندان چک محدودیت‌ها در سفر را جاری نمودند. خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. در شهر سنت پترزبورگ روسیه کارمندان پلیس هنگام گذراندن یک عملیات ویژه گروه جنایتکاری را بازداشت نمودند که به مهاجران مهنتی حجت‌های قلبکی آماده کرده و میفروختند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد. گمانبران با مهاجران نووارد گردیده به روسیه حجت‌های قلبکی از جمله کارت‌های مهاجرتی، پاتنت برای فعالیت مهنتی و ورقه قید اقامت محل ساخته با مبلغ‌های معین فروختند. گفته می‌شود که در هر ماه تقریباً تا 100 نفر از شهروندان خارجی، اساساً شهروندان کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، با گروه جنایت‌نشان تماس گرفته و از خدمت‌رسانی خلبانه آنها بهره‌ور می‌گشتند. جنایتکاران برای هر یک مهاجر برای ثبت نام مهاجرت رسمی بسته حجت‌های قلبکی تهیه می‌کردند که ارزش هر یک بسته حجت‌ها تقریباً 25000 روبل را در بر گرفته است. همین طریق طبق اطلاع پیشکی خلبان در نیم سال بیش از 1000 نفر شهروندان را به قید گرفته و با آنها بسته حجت‌های قلابی آماده کردند که زیاده از 50 میلیون روبل به دست آوردند. نفران بازداشت شده در حال حاضر در بازداشتگاه قرار دارند و شخصیت آنها برای رسانه‌های خبری افشا نمی‌گردد.
شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید و شما استراحت با فراغت.